U petak 17. maja je u Krupnju svečanim defileom dece iz različitih krajeva Srbije i Bosne i Hercegovine počeo završni turnir Pliz lige 2024. godine. Turnir se održava do 21. maja na terenima Sportskog centra u Krupnju, a pod pokroviteljstvom Pliz lige opštine Krupanj i turističko-sportske organizacije opštine Krupanj. O samom turniru, organizaciji i prvim utiscima razgovaramo sa osnivačem i organizatorom Pliz lige Zdravkom Trivkovićem. Dobar dan, pa evo ja sam Trivko i Zdravko, organizator Pliz lige, 3. godina Krupanj, krenuli smo od jutros od 8:30, utakmice su krenule. Što se tiče organizacije i sve, imamo 210 utakmica u 2 dana, ekipe su nam iz Beograda, iz Zapadne Srbije, iz Bosne i Hercegovine, Beograd, Zemun, opština Stara Pazova, opština Šimanovci, hvala Bogu, sa svih strana, što kažem, naše lepe države. Došli smo ovde da budemo domaćini ovde u Krupnju na jednom prelepom zdanju. Što se tiče terena, uslova za rad, za takmičenje. Naš cilj je da se danas svi druže, da se upoznaju deca iz raznih strana, da se niko ne povredi, ko će pobediti sve to, to ćemo vidjeti na kraju, ali po meni je to manje važno. Što se nas tiče, sve kako treba da protekne u nekom pravom druženju i da svi budu zadovoljni.